Cep, kadari heula, kadari heula, kadari. Ayo urang nyobian heula ieu tuangan lembur di dieu mah sok ka dieu. Ayo. Urang ngalim heula di dieu. Saya wae di lembur mah nya cepnya. Jengkol. Why? Oh, masa dulu. Sok disambil heula cenah sayeuna. Sade atuh kade lalaunan. Kalem, Cep. Mana ieu, Bu? Apa sih? Apus. Duh, Sambil atuh cai mah heula. Mangga aya bandros khas di kampung di dieu bandros. Iya ya. Mohon, mangga. Dia Mangga sok. curhat. Why? Curhat. Curhat. Muncul langsung curhat. Banyak. Nah, aya goreng tempe hangat. Goreng tempe hangat, boleh nyobian? Lu. Mangga. Nah, saya punya namanya enggak ada. Nembe Bukan. mah. Mun bojo. Hah? Istri? Mun. Oh. Si abdi. Orangnya nih ya. Bau aja. Geli. Gede. Kayak kepala itu, Wo. Tahu kayak orang darah ke itu ke kiri. Aing tadi itu ngomong sorangan, we. Si makhluk ke mana? Oh. Aing beda aing tukang aing mana sih jemah? Oh. Aing ngomong sorangan we tadi teh. Oh. Diambil wae. Ya. Si goblok. Si jemput di mana? Orang Aing tadi ngomong ngetes ilmu. aing ngomong sorangan we teh. Wah. Juga teh mah tukang aing. Di kobong sih. Betah. Oh, Lu di kota dia. Wah, we. Mana bisa itu mau ngaji. ayah hari bojona ustad. Bisa dulu lah ya, ke dia. Kabur lagi. Tapi itu kira diajar ngaji dulu. Cina banyak sultan. Aing kabur lah. Aing nak. Lain, no? Tiga pelajaran lo. Bebeja. Aku kabur bebeja. Assalamualaikum, pamit pak, beri kabur lah gitu. Oh, ustad. Udah banyak kabur banyak dia. Iya gara-gara si Gary ya, kering. Mana si Gary? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barudak kumargi ayeuna dinten malam Senin. Bapak teu tiasa ngawurukan. Anu ngawurukanna aya ieu Aipan, santri senior. Oh, Sa kirang langkung nama ku Aipan we nya keun diajarna nya. Ya. Perpisahan Bapak teu tiasa ngajar ayeuna. Mungkin enjing atau pagi tau lah. ya. Enggak. Enggak, ustad. Ayo kan. Aipan, mangga sok. Sok, enak udah ngaji
nantinya. Kita tuturkan saya. Ayo. Mana? Ini tuturkan ngaji. Oh nggak baca? Oh, baca. Pasal baraha. Undang-undang pasal ayat keberapa? Alim surat. Surat cinta. Ayatnya sesuai sama mana? Namanya kan dia tadi ya. Ambe. Saya sih bojong lagi. Iya, mau. Nah, iya. Oh, maksudnya mikro, mikro 2. Sama sebenarnya kayak. Lebih sentik kan? Oh, bisa tinggal coba. Bisa kok ya, beda kan? Siapa hayang berkerja? Oh, Karena orang maca tahu deh lah. Tahun coba. Tahu deh, tahu. Oh. Oke, siap? Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sok ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sok aya nanya. Baca ieu. Baca ieu, oh. kita ya coba dulu. Ini ieu. Nah, Mana? aduh. Nu kedua. Nu kedua terakhir baca. Awal kamu. Tong hari wae ya. Oh, Ieu a, A, ba, ba, ta, ta, sa, sa, ja, ja, ha, 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 ho. ho, ho, So, Ho. ayeuna nyalira-nyalira nya. ho, Jadi ka ho heula we nya. oh, Pokoknya ti bawa heula. a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Oke, ayeuna. Saha kami nanti tadi? Kang Mario. Kang Mario sok ayeuna. Kang Mario. gimana? Ini siapa? Di Bali. Bali, ini ada sana nih, Pak. Kita mana? Ini beda. Di Bali kan. Bali. Kemarin tadi kan. Oh iya. Mana tadi? Tanya nu ini. Iya. A, ba, Nah, terus terus teruskeun. terus kan? Mana tadi Pak? Iya. Iya bukan tilu. Tilu. A, Ta. ta, Nah, terus ta, ta. Mau. Sa, Sa, sa. sa. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. So, itu mah tos dicekapkeun sakit heula nya. Anjing dilanjut deui. Kade teu araya ini. Kabur tarik mah. Tak ngomong di dia. Nanti dia masih dia kan. Aing euy. Bete. Ahem. Bete. Oh, aing teh dia uharin. Sakti dia. Kamu mana? Kamu. Iya. Mana? Ini ya. Tahu ya. Pak Ustaz, punten. Mereka kabur. Sudah bisa mereka kabur bebejang juga. Waduh. Atau iyalah kabur. Aing pusing. Itu bisa aja gitu. Isu anu mah tadi sana kemarin lanjut isu kan lagi. Aing A wis A B cek teh aku A B C. Kemana? A, Mana B, kemana? A, B, G udah. Hah? Kan gitu ya. Mau main lanjut aing mah. Mau main lanjut? Aing mau. Udah mau bantu nomor. Maksudnya mau main lanjut aing mau makan.